Nişik şuva yılmayı bulalım hemen. Yılmayı tabi. Nişik şuva şotlanıp bulalım hemen. Sen Kilgenden beri yılmayı otura. Sen özün için söyleysin mi hazır nişik şulay yılmayı buladık. Eleyinde güzel için söyleysin mi? Ne kilgen konak güzel turundan söylüyorum. Balkıp tura kilgenden beri. O bütünde elle koysan irtuk turgan tong bilen. Tongdan da irterek. Yolda dürtte turgan diye işareli kursete. O 150 şakram tiresi yol. Aha. Hemen yılmaya. Sen yılmaymasın. Sen hoşuna kilemiş mi? Oşuğum kile nişik şuva yılmayı bulalım. Demek sen ihlas yılmaymışsın özün. Bunu da anladık mı seni? İlnara ile Şonda da tanıştık. min gayipli. Bugün bizde konakta. İyi. Yaş Jırşı. İyi. Güzel Salavatova. Hayırlı irte güzel. Güzel selam. irte, isenmesiz, Rüstem, İlnar, Elvira. Elvira. Min yağına kirişim. Şuna göre benim isimli. Uşuk. Hayırlı irte, isenme, Jihan. Güzel Salavatova degeç bizning radyo tinglovchilarimiz kim eli ol deb qo'yishlar da bordir. Tanıştırib o'tdi güzel. Kim siz? Elvira bardır şundan da çünkü yani benim icat yolum başlanıp gitüge bir yıl gana bula, oktyabr ayında. Hatta özüm de bugün irte bile uylap maşinada kelgende uylanıp geldim. Men aytam bir yıl vaqt içinde şu kadar mene akrin adımlar bilen baribir de mene bugün nihayet Bulgar radyosu studiyasına kelip jettim diye. Tuhtayla bir yıl, eli 4 ay gana bitayla Oktyabır'dan. 2023 yıl. 22'dendir. 22'den. Ay. 22'den. Vaysa bir yıl bulgan bitindi. Ay. Yıl yarım bitindi. Yıl yarım. Yarımık tugul hele. Tuktayındı. Bir yılda 4 ay. Bir yılda 4 ay. Hem 3 günde 1 saat. Bir yılda netice yasagan güzel. Ay. Netice yasarlık buldu mu indi güzel? Elvira buldu. Çünkü repertuarına ekringine toplap gireriz. Aşık mişan. Her bir jırının indi tübüne düşüp, məğnəsin anlap, şiirlerini sayılap, көңелгә yatkan jır bilen yabışıp түгел, туктали кирәк эшләргә, танытырга, исемне ишеттерергә, теге штамповать итеп Хай түгел. партыннан куып. Хай партыннан куып түгел. Әкрен генә менә һәр бер җырга да йөрәк җылысын, күңел җылысын салып, менә шундый теге tügel gene bir atna içinde işlep tügel suzıp, ana lezzetlerini temin bilip mene şulay. Repertuar söylaganda tüp 3 kriteri diye aytaganda. Tüp 3 kriteri. Birincisi elbette yürekке, janğa yakın kile turgany, jir ягыннан, şiir ягыннан da, muzika ягыннан da eğer de ol mene senin көңелеңә ятмый икән, ул тамашачы көңеленә беренчектә ята алмый. Анарсын заманга ияреп түгел, тагын да шул кабатлап әйтәм, күңел өчен булырга тиеш. Алайса миңа кайбер коллегаларым, бергә менә шушы Казанда кайнаучы хезмәттәшләрем әйтә, "Үзәл, бу фәлсәфи җырың нәрсәгә инде? Давай дыңгыр, 3 нотадан торганны гына бәрәбез." Кем әйтә бу сүзләрне? Әйтмим. Нормальный гына теге җиңелне генә бәрәбез, мәйтәм. Җиңелне бәрүчеләр бар, андыйлар күңеленә, андый җырчылар да бар. Мин җиңелне бәрә торганнардан түгел. Миңа мәгънә кирәк. Güzel. Менә сөйләмеңнән Мишер кызы икәнең сизелә. Нишләптер? Шулаймы бу? Бу шулай түгел, ялгышасың, Эльвира. Ничектер менә шулай бастырып, тәмләп, әйттем дип сөйлисең. Кайсы якта туып үстең? Әтияни. Тумышым белән мин Тәтеш районыннан, Идел ярында урнашкан, бик матур табигатьле яклардан. Язмыш менә шулай туры килде. Буага күченеп, Буада яшәүебезгә инде 14 ел вакыт үтеп китте. Кем Казанда кайныйсың, шулар менталитетына яраклашасың диләр. Буага килеп урнашкачтан миңа шундый бер сүз әйттеләр иде. Гүзәл, русча атып әйтәм, "Ты сможешь выжить здесь?" дип әйтәм. Нигә? Монда бик үҗәт халык бит, син ни дисәң дә Тәтеш ягы йомшак яхшы булыр. Ага, әйтәм, карап карарбыз кем кемне. Hem kim